सेवारो इङ्गा प्रिता याक्थुङमा र आज हामी केही फलफुलहरूलाई लिम्बू भाषाबाट के भनिन्छ त्यो सिक्नेछौँ। हेकेरिके एप्पल एप्पलिन आने याक्थुङबेमो लरिमसे आमेतुम एप्पलिन आने याक्थुङबेमोनो लरिमसे आमेतुम हेकेरिके ओरेन्ज या त सुन्तला आतिनिन याक्थुङबेमोनो सरिमसे मेमेतु हिम हामोङपोङ केरेक्ले आजाम्बा आङहोला हाकेनिन्जे याक्थुङबेमोनो थुम्बेन्से मेमेतु guava atinin ambokin yaktumbe mono thumbense memetu hekerike mango atinin ap hakeninje yaktumbe mono ambe ametum mango atinin ap pokegara yaktumbe mono ambe ametum aru in yaktumbe mono khomre ametum root cutter atinin ane yaktumbe mono singphena ametum